kipulut jeng sonong ston mentakas ngi ka pratrik unai luar arajak rapulai kelap pelong ke jeng jurip ye kedukan di jeng di kebetan barjan bagi skul kebetan kelang jeng kesorba nong ston kani ke jeng jurip kolong ban pekan mau ye kipai ba nong di nong thiet bagian tip ye ka an kopta nani kata ka cigarette and other tobacco products provision of advertisement and regulation of trade and commerce production supply and distribution act arajak lai ke bakhang persya bandi kini undu ki jeng di ni ki jeng bam ki ba pesniu ba kata ye ka kot ka kyak ki kena ki bakan thup na rukwai ubiri cigarette uraja ukhaini rajnikanda bat ki kuwei kau juk puak kan ke jeng jurip ki pulir kolong ke jeng pekan mau ye ki pai baro bakin nong di dukan bakin kindit merino ye bukum ki jeng di jeng bam amlang bandi hakim marjan ki skul namar ki dei ki badan sispa phot baji naga jaka puli ye kan ke jeng di jurip lan mahmad dau ba ki molong ublong OSI jangka Noksai police station rangkat gajian sunan langwat ki pat ki pulit haga di jeng jurip berjuruk kemba arpundai teli ki dukan ki bersangat aka angkat kom ketika section riubi jangka Kotpa Act ye ketika dukan ki bailak persyak ladan kuna nok mador bak ka jenglum nak jenai kuna ka poisa duka syajar sanfa sanfo tengkah kini ka jeng jurip kalong ki benta jangka sonok ston ka bakan thup ki skul ki badan barjan kata ka Saint Xavier Secondary School, Public School, Anderson Higher Secondary School, JJM Higher Secondary School, Sipsing Memorial Higher Secondary School bat ki wede ki school. Mau? Jangan. Mau belum.